Znači, Boris Trajkovski, spored vas, je svjesno egzekutiran. Svi znamo da je avion pogođen jednim projektilom, odnosno da je nastradao od projektila koji je pogodio taj avion. Namerno? Za mene je to namerno urađeno. Kako je možno ove luje, kako na komanda, da ovo preplava cel Balkan? To su sve bivši oficiri Egipta, Libije, Sirije i Iraka. Sve bivši. Ljudi koji su nekad radili, sarađivali s Evropom, koji imaju para i došli su kod nas, na naše teritorije. Vi ste tekane se begalci, tuku se poranični oficiri na tajните službe nove države. Ne samo oficiri, nego podoficiri njihove familije. Nemate ni jednog starog čoveka, nemate ni jednog čoveka koji je doneo snimke da mu je kuća zapaljena, da je ubijen, da je učestvovao u ratu. Kajke ih smestate? Kako da ih smestate? Pa sve one prazne kuće. Pa vaša sela su sva prazna, koji u Srbiji. Po Istočna Makedonija? Ne u Istočna Makedonija. Tamo će da pošalju Makedonce koji nemaju pare, a oni će da ostanu u gradovima. To se tako desilo u Francuskoj. Ali da bi to moglo da se desi, oni moraju da izazovu borbene operacije, znači borbene operacije na teritoriji Grčke, Makedonije i Srbije iduće godine. Treba se islamizirati Srbija, Makedonija i Grcija, to sad kada... Ona je već islamizirana, vi samo niste obavešteni. Ki budete li iskren svega koje prašam, kakvi se vašite vrske su Erdogan? Njega ne interesuje Turska kao Turska, njega interesuje Turska imperija. Interesuju ga mnogo veliki novac. Kakva biše vašata zadaća u odnosu na Erdogan? Moj zadatak je bio svojevremeno da Erdogan nastrada u svojim brodovima kad je trafikovao oružje za Hrvatsku. Ponedeljnik, 22 časot, emisija Centar na Kanal 5 televiziji.